Ikaze ku makuru mashya TV. Perezida Joe Biden yemeje itegeko risaba gushyira ahagaragara inyandiko z'ubutasi zirebana n'inkomoko y'icyorezo cya COVID-19. Byitezwe ko izi nyandiko z'ubutasi zizatunga agatoki laboratwari yo mu Bushinwa iri ahitwa Wuhan hagaragaye COVID-19 bwa mbere mu mpera za 2019. Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House yatangaje iri tegeko ryemejwe n'inteko ishinga amategeko muri uku kwezi risaba umuyobozi w'urwego rw'ubutasi Avril Haines guhishura amakuru yose ajyanye n'inkomoko y'icyorezo cya COVID-19. Ku rundi ruhande, Biden yijeje kuzirikana umutekano w'igihugu ubwo hazaba hatangazwa aya makuru. Abasesenguzi basanga iri tegeko ari ugukomeza umwuka mubi uri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Ubushinwa ntibwahomye gutera utwatsi amarira kuba imvano y'icyorezo cya COVID-19 kimaze guhitana miliyoni hafi 7 ku isi yose. Amakuru mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.